sine mudi weki mada katantu amania para pau itu sukai lupa malam pacau bamada di sini munggah ibu amania aku tapi kaimu di weki mada mai pidei hai mara eda itaba usae mago chapa babo di honda malaola bodo makalai lao menamo mata ke inali mari mata ke lo anda munara di doma boto lao menamo lampa lampa lao anda munara di doma boto ita lalok 20.000 papa 2.000 rupiah sih kayak jamnya itu ayo digoyang lagi Bapak Hima Bibi Eri re komentar Bibi Eri goyang Bapak Hima gahiti caune angi gahiti ngawane angi bari pita kata papa mama lima patah sibe gahiti cau selingkuh gahiti cau lampa-lampa pala babau dilokai melapa makalai sini ibu diweki mada katantu sabahi mai para bau dipesokai mupanu malam pacau bamada di sini ibu gahibu amania ruku Abah Ibu Halilinda berarti kalau sama Bapak Hima Batiara na iyo ralembo ate dete si B makasih Pak nakapoy na piti si oh iya ta Pa sae nagahiti naone ani nagahiti caune ani bari di kagata pamama di papatamone nagahiti ngawane ani nagahiti caune ani para babau di lokai lama makalai arapoda sine emuni weki mada o abiku magante nana bari kesakai mopan ngalam pacau bana disini munggah ibu hari apa Iren tengeri cara kecil kain bajar pakai tua gitu ya gahiti caune angin gahiti ngawane angin bari pita kata papa mama lima patamone dia pun ayam kan gahiti baru selingkuh gahiti ngawa selingkuh pala babau dilokai lapa makalai abi be mata mai kalau asli kan sini emu diweki mada katantu amani kalau pada pisakai mupa ngalam kacau bamada di sini emu gahibu amani asik
Sudah fikir kaimu ade meki mada mai bidei mara eda itaba usae madahun sapa mabo di honda malaula bodo maka Bayarin 5.000 bro. namu bejanahu lahu mula ido makalai namu lampa lampa randa monada ido mamboto